soto Betawi dan sop iga empok lela. Lupakan dietmu, Lupakan diet saya. Ya guys, cobain guys. Oke. Ayo. Hey broku, jumpa lagi dengan Hey bro channel Bang Uyan dan dengan Om Eco yang suka odep-odep. pastinya. Ya. Kita lagi ada di daerah Kelari, CKM. Citra Kebun Mas. CKM. Citra Kebun Mas. CKM. Nggak kelar-kelar dong. Saya mau ngajak Mang Uyan makan soto Betawi Soto Betawi. yang ada di daerah CKM. Namanya soto Betawi Empok lela. Empok lela. Ada empok lela itu di dalam? Ada, yuk kita Jadi? cobain. Cobain. Kita cobain contohnya. Kita tanya ibunya. Gak apa-apa ini aja. Ini nggak apa-apa. Masuk. Nah, udah nyampe. Nah, Ibu Lela. bro, ini yang namanya empok lela. Kita panggilnya Mama Mama Lela. Hai Ma, gimana kabar sehat ya? Saya mau makan ini dong, soto Betawi. Saya juga mau dong Betawi soto. Iya. Belum pernah makan soto Betawi. Belum. Selain soto Betawi ada soto apa lagi? Sini ada soto Betawi ayam, soto Betawi daging, sama sop iga. Nah, yang paling Ini enak. spesial soto Betawi. Spesial soto Betawi. Guys, di Sangguan pasti sebeh. Ya mah Ya. bikinin soto Betawi daging satu, soto Ya. Betawi ayam satu, soto Betawi iga satu, Sop iga. sop iga. Oke bro, kayak gimana nih soto Betawi? Penasaran? Penasaran? Penasaran banget saya. Deg-degan dong. Waduh, deg-degan saya pengen nyobain. Emang Guys. Yuk. Oke, Pak. Makasih. I'll tell you something you need to know. Nothing I can say on the phone. I'll tell you something, we have to sit close. You're the one that I miss the most. I've heard that you're happy and maybe it's selfish of me. I know we decided it's better if we both were free. We said our last goodbye. Won't you stay tonight, even just for a moment? A perfect lie, pretend we're fine, even just for a moment. Throw it over, we're so not over. Pull me close, I need closure. This is our last goodbye. Say tonight, even just for a moment. Sangmu. Tameh bareng. Ya. Aromanya kuat banget. Aromanya kuat banget. Mantap. Sambel. Sambel yang mana sambel? Apa sambel? Oh, mantap. Oke, tunggu. Ini soto Betawi daging itu isinya ada daging sapi, ada emping, ada kentang. Ya. Tanya dong nih saya. Apa itu isinya? Ada bedanya daging ayam. Oh, bedanya itu pakai daging ayam. Daging ayam, ada kentang, ada emping, bumbunya banyak, kuat banget aromanya ya bro ya. Iya tuh. Pokoknya mau odep lah. Nih, mantap. Lagi tambah nasi nih. Kita makan dulu. Oke. Oke, Bro. Ini buka dari jam 10, Jam 10 pagi, pagi. sampai jam 8 malam.
libur setiap hari Rabu. Jadi Rabu kalau mau makan sini jangan hari Rabu. Jangan, tutup. Libur, tapi hari yang lain buka. Yang lain buka Minggu, Sabtu buka. Terus GrabFood sama GoFood juga udah ada sama Shopee. Iya. Mau pesan online? Bisa. Bisa. Soto Betawi, Pok Lela yang ada di CKM. Penasaran? Datang sini. Pesan. Permisi. Maaf minumannya baru datang. Aku kelupaan. Aduh. Maaf. Apa aku kebetulan aku Ini anaknya Mama Lela, namanya Laras. namanya Laras. Kamu sering bantuin Mama di sini. Yang paling kamu ada di sini. Enggak juga. Ada dong. Ini cantik ya gajah yang ngelayaninnya ya. Nggak datang dong makanya ke sini. Ini sop iga harganya itu nih ada di sini. Sop iga 23.000 nggak pakai nasi, tambah nasi goceng. Ya. Kalau soto Betawi daging sapi itu 20.000. Kalau soto Betawi ayam 15.000. Diulang lagi nih. Sop iga 23.000 kalau pakai nasi tambah goceng. Ya. Iya nggak? Tuh. Banyak banget ini. Pokoknya puas lah. Beli di sini. Rasanya udah mantap. Odep. Semangkok juga penuh. Yang penasaran datang sini ke soto Betawi Mpok Lela. I'll tell you something you need to know. Nothing I can say on the phone. I'll tell you something, we have to sit close. You're the one that I miss the most. Hey broku, jangan lupa ya mampir di soto mamaku, soto Betawi dan sop iga Mpok Lela di Jalan Raya CKM, seberang Indomaret Sawida. Bukanya dari jam berapa? Jam 10 sampai jam 8 malam. Tersedia juga di GrabFood, GoFood dan Shopee Food. Terima kasih. Oke, Broku. Oke. Sampai ketemu di tempat-tempat konten berikutnya. Video selanjutnya. Tonton terus Hybro Channel. Hybro Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Ya belum. Yang belum